aboni bagay sell live to take away second hand mobile Android te iPhone rong to yai ani pass bo pai to kha tam pass ngena kono iwana supercell pass ngai tini jora tuino kana ka pro pai thasina yanmo ngai aboni bagay norok ready khaidi je jara mobile na hana hini tonerok norok mobile order khlaimano tini ka holy offer eba dulni offer wi tongo norok no tebona hana to kan gakai faidi tai comment khaidi sabo na hanai na haya ngai 12 tok tongai hi copy screen na hana man mano ngai copy sara hanga ngai norok nui makna 18,970 taka 12 bini QC boba hai QC naidi hi jo to all condition joton kaham screen joton kaham minor dents minor scratch mane kichi scratch tong mano mobile asugno jotto kaham dari na hana hingke obo norok nang bai krengdi contact kladi te iPhone 11 joto 11,680 টাকা ফেবা কপি স্ক্রিন বাদে বটঙ্গ 14,600 টাকা না হাকা হাঙ্কাই নং কপি সারা নং মাননাই ইনকে আপন চলাইবো Samsung Galaxy S17 tongo hi Samsung Galaxy S17 box mannai obo norok nugi mankana te bini physical condition bobo hai naidi iko heavy scratch tongnai minor major dents te major scratch tongnai inke jottono kahamte kaisa kok angno sawana jepurunor mobile accept khlayo delivery khlayo apurunor jeta sticker tongo sticker nata sakakdi saltamsuk toni ridi tamni hingang kakai tomung no mobile kun ekta effect phai ka hingang kakai ba mobile heating rok ka hingai norok return khai mano gabon bagi norok haino mobile checking khadi geta sticker ta khulukdi kai iPhone 12 mini rok tongo abona nong no ang sai dibo te Apple iPhone SC 2020 3GB 64GB coffee screen chara box ngai go 6,870 টাকা angro no ekmon khenai norok coffee screen no tanahadi coffee screen jodi naha ka hingkai mobile ok asuk thungtoklak tam bagi hingkai mobile to thungtoknai haipono jeta ko tal chungde screen ati hai smooth glak ingkai nadi Motorola Edge 30 Pro nabi makana Vivo V12 Pro rok tongai hi Android ni bisingo grade D minus mini condition boba hai ko condition no nabi mankana kisa scratch tongo mobile grade D ni ingkai aborok no hana bagi ang recommend khaiglak grade B minus naigana Realme X7 Pro jotono all kiol kaham abono hari mano mini image naidi Android to pungangkai ekdom aram se nahar mano kisa o charge khalaitani kisa mane kaksa jakta kisa tia kaksa jakabo kuchungye ingkai tebo tongo yango tola OnePlus Nord hi Lite 5G OnePlus rok kaham no phayo mobile obo hai Grade E ang jeto thamnilo rikha norok a mobile ona harmano Grade E ni mobile kaham no phayo tangi gei andro duijona boro rok nahaka khorok noi OnePlus Nord 5G kaisa nahaka kaham no phayo kok ibo ngai piaba iPhone kedro ngai itan hadi bo kroksa iPhone 13 pun bihin sai toka krok takuk iPhone 13 ni hi iPhone 13 25,705 টাকা গ্রেড এনি যত অল কন্ডিশন অল ওকে নং মাননাই হবো ওমফাই বিনি কিউসি নাইদি হি নরমাল সাইন্স নরমাল ইউজেস নো ডিফেক্টস নং নুগি মানখানা গ্রেড বি প্লাস দঙ্গ 24,774 টাকা বিনি কিউসি নাইদি কিউসি ও জায়গা তিনটা ডিভাইস দঙ্গ তো একটা দুইটা তিনটা ডিভাইস দঙ্গ ওমফাই ম একটা ডিভাইস বুরি নেগেনা কিসা স্ক্র্যাচ দংনাই তে কোনো ইয়া jotono kaham ta iko battery health 85% manai mane asuk pane mane mana 100% pane mane mana aboni bising manai ओमफ्राय tinta device na di hi o tinta bising tinta nang na hari mano ang hino nang na hana hingkai o je
device 3 ni nungna hadi. Obon dam hingga busuk grade B plus 24,774 টাকা। গ্রেড বি বতং টাকাইসা 25,340 টাকা। গ্রেড বি মাইনাস দङ 19,960 টাকা। আবো হंगे কপি স্ক্রিনে নাই গাই কপি সা না না হंगे 23,370 টাকা আবো দङ hंगे ববাহি কন্ডিশন নাইদি ইহি অবো না হারে মানে পিয়াবা অ জায়গা কাইসা কন্ডিশন দङ লুজ স্ক্রিন মানে স্ক্রিন লুজ নাই hंगे আবো তুই সিজা রক hंगे তানা দি ওলো রিক্স ফাইমানো hंगे গ্রেড ই নি বতङ আইফোন 13 ইহি 4GB to 56GB grade io hingga ke bobo hai bini mobile nung manai hingga rom di o jaga sawo sim tray broken sim tray missing volume button not working volume button missing power button not working missing panel crack on broken panel glass panel damage camera glass broken phone ban sijak stongo mane unko khata mane grade io hingga aboni bising bini return policy totong return policy tongo 2 din return policy hingga pongphano grade ini borok sawi digo je grade ini return koroi or thingno swijak tongphano abo unglak haini bage ang no recommend khainai norok nahana hingga norok মানে গ্রেড এ বি সি ডি abona harimano e bade ba b minus abrokna harimano c plus b plus hingga iphone 13 text nana phunuk nai ang photo gonang mokhe bulk ni abokai single mobile hono do naidi যদি চাজাকা হंगांkai নাহারদি চাজে হंगे তো নং সিনা হানাই বানা 21,310 টাকা জাত গ্রেড চিনি 256GB অব হंगांkai গ্লাস প্যানেল ড্যামেজ এই ব্যাটারি বো আননোন হंगे বিনি কন্ডিশন ববা হাই বিনি ফটো ফুনুংনাই ননো অব হंगा मा हायिंगनाय माने नों ग्लास पैनल नों मा पालटकनाय पिया मोबाइल गोथां न माननाय हि ব্যাটারি সিমি পালটক জাক বক্স মাননাय বদ্রক যতন কাম পিয়াবা বিনি ফিকুং যেটা ব্ল্যাক ব্যাক প্যানেল আবো কিসা ফাটিজাক नों माननाय नों पालटगै इउज खायनाय हंके नों खायमानो आरारां नों किसा मा खिपनाय तेखे तो ग्रेड बी माइनस नि तंगो अबले काहाम न किसा स्क्रैच गोबांमा पियाबा अ जागा कन्डिशन तंगो कायनै ব্যাটারি বো পালটক जाक ক্যামেরা अंको डिसप्ले बो पालटक जाक ओमफ्राय तेखे दङ हि अबंग ব্যাটারি সার্ভিস মানে ব্যাটারি সার্ভিস নি মিন্স হंगांkai ব্যাটারি হেলা একদম পাইজাক 70 79 amti hai nung manai ba 74 nung manai hंगांkai hino nono nung mono na harti nahana hंगांkai ব্যাটারি simi মানে সার্ভিসও থাংজাক ama haita hंगे पिया o jaga tinta ka जों कयटा कन्डिशन नुक hंगांkai ব্যাটারি সার্ভিস ওয়াইফাই নট ওয়ার্কিং ব্লুটুথ নট ওয়ার্কিং ক্যামেরা গ্লাস ব্রোকেন aba haita hंगाई नों जे चार्जार गाबोनो ना हादि तेहा दङ 13 प्रो दङ ग्रेड डि माइनास नि एकदम फ्रेश कन्डिशन ना हाना हंगांका 13 नि बिसिंगो आं खासिनो जेटा फुनुका 25,000 जात ग्रेड एनि आबोना हादि एबा ग्रेड बि प्लस ना हादि एबा ग्रेड बि नो ना हादि आबोनि नि बागि काहा मंगनाय तांनि तो मोबाइल दा सालचा नि बागि एबला ना दै थांना नांनाय ब्ले गाबोन बागै किसा ते 2-3,000 प्लस खाइ ना हादि आबोनि नि बागि लाभ नाय ama haita দেখা দङ 13 नि হিংগ্রাছি 20,130 টাকা বিনি কন্ডিশন ফোনো গরিবানে বিনি কন্ডিশন তাম ক্যামেরা আননোন বেশি মানে ক্যামেরা মানে হামিয়া একদম মোবাইল হাকাই ক্যামেরা নং হামিয়া মাননাय মোবাইল কন্ডিশন को बाहाय फेबा ক্যামেরা बिनि हामग्लाक नों गेमिंग रक नि बागै कलंग नि बागै नों तुइना हंगे नोंमोनो इउज खायमानो पियाबा कैमरा नों पाल्टगै नों इउज खायनाकै नों खायमानो
marketing song tangi hingke naidi ang kisa let ni matangka live khaitani yang kisa kam ni bagi haina haite sa live khaipi kwa hingkai norok comment khaisadi tam tam mobile nainai hingkai norok ang de phunga to phunung tongo hingkai norok arani bisingo jodi norok na hana hingkai nahardi hingkai nahana hingkai norok ami kerengdi hingkai tabuk norok saiman kana COD plus half person date of payment khaina nango mane pule sikangno jeto nang nang kaisa phunugan do norok anok kromdi tabuk jeto nang na iPhone 13 phunu geda ba Pomo 14 phone geda 23160 taka Galaxy Plus nok nok ja samakok mo mobile na hana ta do obo ke camera simi hamya camera nang ma palto gi mana hanai hingke obo jodi nok na hana hingkai busuk oro jodi add card thaka do add card thaka hingkai o mobile ro jodi order khaina hingke check oro thanai check oro thaka hingkai o mobile norok busuk payment ma khai plus sikang 14091 taka payment ma khayo plus o jaga ani charge tongnai ama hai 400 taka mane ningano puila 1991 taka 1891 taka payment ma khainai ta hingke mane nini 23000 ni bisingo komi thanai nang tei ko delivery boy faifrukha 22002 taka se rwna nangnai nang total 23160 taka rwna nangmani nungno minus khainai nang busuk jana klai ama haike nang ma rwnai ta abo hai abo muitu narokdi gabono nok jodi nahana hingkai abo haike half percent payment ma khayo hingkai tebo tongo jemon romdi o jaga o macbook rok bo tongo do macbook tongo hi macbook pro 2019 ni o jaga o bini image rok no phunugri mano iko obo hai omo hai norok mannai hingkai yo display o kisa omo hai kaisa kosom mannai hingkai baksa sao 15 to tong 15 to tong naina 15 tongo kaisa hi 31290 taka 31290 taka 256 GB 5G hingke obo bo camera hamya busikata camera hamya mannai hingke camera iko battery bo use mannai nok nugui mankana phiaba model o kaham no joto body rok kaham no hi nok nugui mankana 15 nahana hingke norok ang bai daki dak tik kwrwngdi norok na hari mannai hingkai ani WhatsApp number 7628035892 norok o jaga ang bai kwrwngdi kwrwngka hingkai sai rwjaknai je ningano busuk COD je busuk payment ma khainai abo kirok norok sai mannai obo wngkha 15 ni iko oro di purchase India phone camera working BC image is blurred mane bujidi mane camera kainini no working no do haipono uklok ni camera hingka blurred mannai hingkai bwswkang ni camera hingkai blurred mannai go bwskang ni camera hingkai kaham no mane nini yang side phaisani ta jeto chung selfie nao abo hingkai kaham no phiaba back camera hingka hamya hingkai bini battery health nangmano 85% joto mention khaijak tongo o jaga camera genuine hingkai o jaga kisa body scratch tongnai hingkai screen bubble proof major paint peel off to bubble abo tongui mano ama haita gasono bini condition tei joto no kaham hingke nok mobile nugui mankana hi mobile ni condition hingke obo hai naidi nugui mankana norok joto hi type C port o kaham no mobile to kun jaga ro port o kuno kwrwi ama haita omo wngkha 15 jodi norok nahana hingkha norok kwrwngdi norok nahana hingkha ang like ri tonnai hingkai te tongo 15 plus tongo 41920 taka bini condition naidi moho plus mobile tesa kotorma 6.7 inch rok wngkano mobile plus pink color ni hingkai mobile jotono molai jotono kaham kuno paltokjak kwrwi nok nugui mankana naidi QC naidi sudo major scratch minor dents abo kuno wngya obo mobile o kisa misa second hand bai scratch rok tongnai no ama haita hingkai norok nahana hingkha ang bai kwrwngdi
15 Pro rok tongo 15 Pro tongo hingi grade D plus ni battery unknown screen unknown mane no battery by display paltok jak kono rok nugi mankana tei usako kisa spot tong ama haita hingga 15 plus taka tongo 25,010 taka grade D minus ni piaba omo ni condition bobo hai hingga asuk hamyamo condition hingga hingga ang hino oborong no khai asuk tanadi hingga nongno teibo Android ni bisingo phono kano Samsung Galaxy A35 Samsung Galaxy S22 tongo 15,940 taka nugi mankha norok box rok mannai S23 Ultra nadi screen copying nai omokai nadi bini body bobo hai nongno phono kano bini body kisa kakhajak phiaba mobile le condition kaham no nadi ko kaham no bisingo kaham no ganang kisa o je ta bokhong abo nang paltok ma sinita hingga S23 Ultra tongo grade C plus ni ikomo batene back panel damage bisingo jottono kaham working phone working o mobile glass panel semi damage hingga teha tongo A34 5G grade D minus ni 4,720 taka mobile ni condition asuk hamgla kobo hingga ang no recommend khainai asuk hamyao norok tanadi যদি না না hanggang tini bisang may contact kagi tangga ani so parcel bo pai toka mane pas pai hanggang mobile order khlaimi ang thango hingga যদি না ke khlaina musuk tonga hangga tini ni bisingo mane ekdom hor bar taka sak no kang mai tini kwrwngui mano order khlai mano A56 tongo 17,850 taka omo grade D plus hingga order khlaina hingga norok daki tang mai kwrwngdi S25 tongo 44,570 taka gai angte uno phungna bagui chaitokana baksa Realme rok sano Realme 5G mobile Realme 15 Pro grade C plus ni dinarok phone ni condition ekdom okay joto kaham nugi makhana norok 22,000 Realme 15 Pro tekha tongo grade ni omo hingkai iPhone 16 to tongnai ando iko bo hai kai Realme 9 Pro rok tongo grade C plus 5G screen copy mannai Casify hanggai mane Casify show parcel hanggai jetani ni mobile ni condition bobutui police siriwo abo haina nang mannai aboni jagla nang je complain khaimia jan mobile muti sokpaika tangi hingga no chung direct no phone gui riwo jeni mobile muti tongnai kaham hingga kaham tongnai abo haita gaman bagai return ni khetra abo haino 16 plus tongo 16 le krai plus tongo hi grade B ni 47,450 taka nadi bini condition baba hai jotono kaham o mobile hingga bini body phone gui riwo na nadi
iko black color ni 16 মানে 16 plus ta nangoro model number nubi makna serial number nubi mankana Indian no iko aro HN/A nukna tar mane Indian mobile no joto no kaham o jaga kuno pano change kroi nana hanggang mi krengdi 7628035892 ani WhatsApp number ang yakaiba 9485479310 aro phone rok mi krengni mano hingga tei to 16 kroi hingga single o ang nang phone gnai chakunai iPhone 16 This one plus okay grade C plus 37,780 মানে with screen copy display change sobo hangkai 16 Pro tongo 1 TB ৭৭,৯১০ টাকা নবী মানখানা অব নাহার মানো যদি রাং তখন হিঙ্গাকাই OnePlus 12 হিঙ্গো 13 tongo ৪৩,০০০ অব কাহাম OnePlus 12 tongo হি মিনি কন্ডিশন নাইদি 512 GB একদম স্পেস গোबां মাননাय गाय 16 लेते करी 1400 जादू मोबाइल टंग ही 1500 मोबाइल कॉपी स्क्रीन iPhone 15 फोन उगड़ी हिंचो ओके iPhone 15 टंग कैसा दो 15 ओ टंगो मॉडल दुईटा टंग ही 40,070 টাকা about 256 GB ओमो ग्रेड पाई थाका आउट अफ स्टक नि थाका দেখা ফ্লুংনাই 36,220 টাকা কিউসি রিপোর্ট নাইদি যত কাহাম নङाबो নাহারি মানো বিনি দাম বসে 36,220 টাকা বুঝিকাদা গ্রেড বি প্লাস গंगा পাই থাকা gai ang ta kaisa 15 nukkhado tongo de bulk ko tongo abo nang mano phungna bagi chaitoknai iPhone 15 iko 31,290 টাকা obo nahardi oboni 256 GB মানে obo hingkai back camera blur phainai do pe buskang ni camera ga phone camera working nangoro nugui mankana gai tikuno paltok jakroi jotono oloke biskita kisa scratch to phainai second hand ba bini photo phono girwan nono ang khajingo mo device no phunuka iko ekdom fresh condition nukhoi makhana nang body bini bisingo naidi hi nugi mankana kuno change kroi only battery simi use khaijak buchika gai hi battery paltok jak gai sudu battery simi paltok jak camera hanggai blur phainai uplok ni buskang ni hingga kahamno gai ongkha iPhone 15 6GB to 56GB nahana hanggang kirngdi 7628035892 ang bai kirngdi দেখা tong 15 plus 41,920 টাকা amon saipon kaham model grade B among hanggang pura kaham condition pink color ni ang khajingo phone ko abo mo narna hari mano naidi ko gai abon bagai 15 nahana gai 15 nahardi 16 nahana gai 16 plus nahadi amahai nahana hanggang gai tini ni bisingo norok ang mikrengdei tangi hingke ani supercell ni jata kesipai supercell ni jata pas pai tongkha nongna bahai hai phone video ani beliti pai tokha gai ri recharge khana nangai ang tabuk nahana hanggang gai recharge dam busung nai ni 590 টাকা ang maru gabon bagai tini ni bising norok order khlaika hingkai norok maruk nai hingkai order charge hingkai mobile jesuk dam ni hingkai ni asungno COD o dam phainai romdi COD to ani a jaga o 500 টাকা ndo phiaban nang 0.5% payment ma khainai tabuk 15 ni khetro nang jodi dakromna ang no phunugan do tabuk iPhone
15 panang kata do taborom di ang o 15 no tabukna hanai samako o 15 no hana thaka hingka kai ani busuk payment mane nangano busuk pulis payment khai nangno ang abo nangno phunu gruano coupon code toha coupon code bangri nai keba coupon code kwrwi hingkai ngai do ang tu nono coin khari mano coin di gang gang ni mobile dam komi thanai মানে iko 31,290 টাকা তোমার বিসঙ্গে আঙ্গানো 361 টাকা রি রিনাই গামন বগল নিনি মোবাইল বুসুক থাকা 30,998 টাকা পিয়াবা নং পুলিশ বুসুক পেমেন্ট মাখানি 1968 টাকা অবত নিনি মোবাইলের দাম মানে ও 29,383 টাকা আবং গাগে নং ডেলিভারি ফাইপুর মারনাই গাवबाखाय তাবং নং মারনাই 1968 টাকা প্লাস আর 500 টাকা তো মোটামুটি 2400 টাকা হাই নङानो পয়লা সিগাং পেমেন্ট মাখাইনি 0.5% পেমেন্ট মানে উলো নং ফাইপুর হুঙ্গাंखाय नों दामनो कम मारनाय आपति हायता नों कम मारनाय बुजिगदा गाबनि बागै नरक दरिना हाना হুঙ্गांखाय अबाहायके नरक पेमेन्ट माखायुता इंखाय नरक थायमान kana इंखाय दरिना हाना হুঙ্गांखाय गोरोंदि ताङि হুঙ্गांखाय डिल पाइ थानाय इंखाय पाइ थाका হুঙ্गाय नरक मारग्लाक आबनि बागै इंखाय तेहा तंगो ग्रेड बि माइनास नि रकनि तंगो 25,000 15 प्लस फेबासो हामग्लाक ganok saiman kana laptop tongo jeta macbook rok baksa hamjagui tonga hingkai grade b rok ni hi kaham kaham se battery hingka missing battery hingka nang ma painai obo minor scratch body kisa scratch tongnai hingkai omo macbook hingkai o grade c rok ni hingka nang photo phunuk mannai jemon romdi photo hingka mahai norok mannai iko naino na hari mano hingkai o 4,000 5,000 টাকা janbo tongo do ang abo nangno phungna bagui chai toknai 4,000 5,000 টাকা janbo tongo 10,000 15,000 bo tongo 12,000 bo tongo grade d ni ko Lenovo joto working fine je sijak abo no fine manai do photo na nai photo obo haina rok mannai 7,000 bo tongo 59 to 56 GB SSD battery not working battery nangma painai যদি কেউ না হানা হিনি তখন গাঙ্গাই আমি করংদি ओमफ्राय तेबो फुंनाय तेगाया तंनाय तामनानि OnePlus फुंनाय ननो OnePlus 5G ननो फुनुगनाय OnePlus 11 tongo grade D minus ni makai body kisa ya OnePlus 11 tongo grade C plus ni 14,210 টাকা ओमफ्राय OnePlus Nord CE 5G to tong khnaina gana kaha tongo grade D minus ni 4,440 টাকা ओमफ्राय एसे condition दङ एसे खामिया तो ओमफ्राय Vivo mobile bo tongo Vivo 5G nongno phunukriwano Vivo V21e 5G grade C plus ओमफ्राय बिनि फटो इको मोबाइल तो kaham no abon rokna harimano दाम क्लाइनि के COD bo company do ab kahna mo jonar di COD narok video no back khlai nai di মানে आं हाचिङो बबा हायके मोबाइल अर्डार खालायखांगा बुसक चार्ज फ्लाय
jotono tini nongno phunuka hingke takromdi o dam kalani bisingo nongno phunukan do tabuk nung romdi kaisa mobile 8,000 taka jatna hanani thangka do obo thakata mane omo phone thaka do hingke o jaga ang mano add khaika do hingke tabuk o jagao tamnani o mobile order khaina do hingke nungano busuk maro hona hingke ganadi 591 taka plus ani charge tongnai 400 taka mane nung puila swkang ano mane khai 900 taka hairok nung payment ma khainai 900 taka hairok nugui mankhana hingke te baad baki hingke nung busuk rwna kalainai delivery phaiga hingkha 8,009 taka nung marwnai delivery phaiga hingkha 8,009 taka nini mobile ni busuk tongmani 8,430 taka bujikada hingke o jagao nung 8,009 taka nung delivery boy phaikhai marwnai do hingke nung tabuk puila swkang busuk mari 591 plus ani charge tongnai o jagao o jaga CU plus khaijak tongo 8,430 taka bole hingke nung 430 taka to rwna nangnai no abo hingke o jaga CUD tongnai plus ani charge abo haike nung ano puila payment ma khainai abo sai mankha na hingke ama haike tabukni mobile order wngkha bujikada vivo phunu kana hingke te kaisa 6 month warranty jat mobile bo tongo abo nongno phunu rwnai obo hingkha Samsung Galaxy M35 good condition grey color ni omo jodi mobile naga hingkha nung 6 month warranty mannai plus nung phone pro bokhong mannai plus nung comfortable charger bo mannai aboni bagui norok 6 month warranty jatna hana hingkha o mobile nahari ekdom kaham fresh manai Samsung Galaxy F15 10,810 taka hingkha 70 taka 6 month warranty jat nung mannai o mobile haka hingkha hingkha marketting song aboni bagui no ang saui tongo jata OnePlus mo Note C 5G norok mo nahari mobile warranty gwnangjak obo hingkha 6 month warranty mannai tei 180 din return policy mannai hingkha aboni bagui return policy tongo o jaga naidi 180 din return policy mane jekono mobile rok effect phaikha hingkha o mobile no nung phirogui mano omo haita hingke kwbangma tongo oro Redmi Note Pro rok omo haino norok mobile no hadi warranty gwnangjak amo hankhe kono risk kwrwi hingke te kubuni tabuk nong je swkang rogo phunuka balok ni abo hingkha 2 din bara return policy maya jemon norok iPhone 12 na hanani warranty gwnangjak eko iPhone 12 20,710 taka obo harkha hingkha box mannai comfortable charger mannai green color ni oro green color ni swijak tongo color bo bujikada omo hingkha norok nahaka hingkha
good condition bo tongo blue color rok tongo black rok tongo 18,781 টাকা এটা যদি o mobile nungna hana hingka hingkai nini siuri busuk faini abo nongno tabung plus ke phunuknai naidi o jaga जों थाखा bole थाखा hingka hingkai o jaga checkout o थाखा do hingke nini mobile busuk tabuk nungano police ni busuk maro hanai 1222 টাকা plus a jaga ni siuri tongnai mane ang je mobile order khlaimani charge বুঝিকা তারমদি 300 টাকা 15 ka hingke nungano 1522 টাকা haino police swkang maro hanai aboni yagulo hingke nung delivery boy no maro hanai 17,842 টাকা ni mobile ni daam busuk 18,781 টাকা ama haita hingke obo 18,781 টাকা ni hoite mane 1222 টাকা minus khainai di nini rang busuk wngoi aro siuri tongnai do jaga mane kesi paino chwng payment ma khaimani plus o jaga a 300 টাকা hingkai abo an extra ama haike payment wngota ang bare bar sai tongo norok no abo haike payment wnggo ama hai kuno tungmani kwrui abo haita hingkai aboni bagui norok abo hai superb condition mobile ardi eba khai good eba khai fair condition amo hai nadi hingke o jaga tebo tongo mobile 12 pro tongo 28,142 টাকা warranty gwnangjak warranty gwnangjak nahardi norok kuno warna kwrui 6 month warranty ko aboni bagui ang norok bare bare recommend khaio hingke tagromdi baksa sungo jeta 10 totong iko iPhone 10r 13,784 টাকা warranty gwnangjak mobile nahardi hingke o jeta nong nang balungni phunukmani obo hingke 2 din return policy iPhone 8 plus romdi oboni busuk return tong oro nasik do bini return policy o jaga receipt liya brok o tongo hi 2 din return policy hingke 2 din si pirogi manani hingke nung abo riksha diba hingke faidi hingkai sama kokta ikamot bagui nong nang yang chao jaya mane grade A grade B no nungna haka hingkai asik wanana kwrui mokhe 10x grade D minus ni bujikata hingkai ko nung mane tam bakti hingkai kisa iko bahai screen rok nung damage rok nung manmano iko police ng siri grade D minus rok ni hingkai ama haita jemon rom daro OnePlus Nord C2 5G grade D minus ni mobile butui ikora condition no siri ama hai gamon bagui naro hingkai superb condition good condition fair condition mobile na harima gasuk no tini bagui norok tomung no mobile order khlaina mojong toka tini bising order khlai mane offer choli tongo hingkai a offer norok grab dringo khaimano hingka boni bagui norok offer no norok yasakna muchungui tongo hingka yasagui mano 5,000 bo tongo hi hingkai tangi hingke yani kesi pai super sale ni pass pai toka hingke tini bising no order rwkang hingkai norok maroknai 11 series tongo hi kwbangma 11 tongo 11 pro tongo hingkai grade E bo tongo hi 8,600 phiaba E rok no khano nang nahardi hini recommend khaigla 13 series tongo hi kwbangma tongo pro tongo 14 series tongo hi kwbang model tongo B plus rok hingam kumtutin nahari man norok mobile prak sidda kaham mannai gabon bagui ang nongno recommend khaio B plus grade A amtirok nahadi 15 tongo 15 pro rok tongo mahai grade B nahadi 15 pro mahai rok ta asukno jotno no hambai norok kwrwngui tongdi tei accessories bo tongo headphone rok airpod rok tak to watin jora bole norok power bank na hana hingke power bank na hari mano 1310 টাকা se hingkamo siuri saha busuk thangklaina abo nongno phunugui rwmano hingke jodi mono hana hingkai nung ano siudi busuk siudi kwrui monikhai direct nung payment ma khainai direct busuk payment ma khainai saimann 1359 টাকা payment ma khainai asukno jotoi ang moni hingke nongno charge nahaglak oboni bagui hingke 59 টাকা 60 টাকা dairo hodi power bank nahana muchungui tongo 10,000 mAh ni power bank bujika hingke abono kari bo o jagao airpod tongo nongno phunukgwi mano iko airpod tongo 699 টাকা rokse
Oke tei tongo hi ingka brands ni ingko power bank tongo hi norok obrok bono hari mano bot ni airport tongo 950 taka norok nahana